we are in. Anopay ye bisase. Ni enim sankaja empani nkokra no. Omo etosa eko ehemfa. Mnantie diem. Na ebeka aka life no yewo maya se yempanimfo starting hu se yen mabunu no ya Akoma ene ya adwen ene ye nyina bia wo mo na bekoso hold on to the power one here mabunu no nyaje panyinam everything gets loose. Burkina Faso, the new rebel leader, and we condemn it, very very much condemn. Abrantia now taking over the Omo administration. He is 34 years. The new rebel leader, our baby take on coup and reach 34 years, and we just have to condemn it. But the year can you say, "You're paying for no my Bruno credit." Say, "Young so you will be away more to me." Oboro, Kofi, you say bija emausa drink. Ekoso setobo asinato to Ghana near Ekoswa. You can have a fantastic idea. You can have a no as so Emma and is same. Oh, where you store ewe dum. Na utu kwan. Wo bra we di 34 years, 40 years. And oh papa we di 78, 80 years. One of the shop no be kwa kujano. Kofi me de be ma babunu no. Aden. Esan say obetimi so to obetimi ka no ho. Obeka just amemo are different. You are using people, but when you have people woman one hey na we use omo wantimi anyusu omo ya. You have a problem. Example ya mamu nyina achemu akwa baabiem high Akoma 87.9 FM na Atonsu Kuwait. Yes, Kofi. Yase hon so aye peja. Kofi say ekwan ne nye o. Ye bekọ ne aba ye wi a wo mo nso a entimi nto wo mo credit. Me no wo kasa sisi yi Kumase asat enu anwumre me ne ECG mpanimfo kasa wo mo govi. Sisi about 90% of the problem ya try say ye solve e de amamo. Nti obi a wontimi ento credit no about 90% of the whole situation is worked on. Wo mo hwe mpacho sa na tie anase etesai ente anopai bomodin na Atonsu okoja my very quick one na minya the challenges are if you eba wo mo se kwan na yeden Kofi o mo se kwan na nye pa na indeed uhu videos na obi nkwan kire o se kwan no eye anase nye Kofi de ekoso e wo Kuwait no ano ayeden o dem say as we speak now no kan ko kama Atonsu Kuwait aprabo wono a Kofi kan na say drivers no ebre pa Kofi yes kwan ni say bon say de kwan na Atonsu Kuwait e say kwan na with him. I see at the greater tracks at the corner for over bus a blockade and back and forth blocked at the corner and continue. And I ruba kwadum yakwa kwhwe wire ubenya a fee akaho a blockade up and down to say enkoma na Atonsu Kuwait baby ababe duani mo join here on Facebook page oba be hwe said here Kuwait hono asia ye na ayira faso ebu afaso a it will tell you say it's so serious. Now, and I don't pay me, but there be minim Atonsu Kuwait area no. More honey from Kuwait. Oh, under the Facebook page, how drivers I start in the middle of the road and Obia and Emma now, and they from day one are soon starting to any year catch them penny for say. No betoto. We are going to be exposed. At least nka grade bi kra yemfa yenyi kwan so yemfa kofe fa so na enema entimi ensa kakra. As we speak yatena ho and this is what we are seeing. The road is blocked. Kanko kama eno edanche ko sokoban na no na sokoban for Kofi sesi ade
nsuo start to yi area ni nyina ayira abafa so ade ba akopɛ na me de me ka na obi frɛ bi santi ye ka ye no kwan na ya solve okay ye ka ye and solve you but one day prosperity will judge all of us so be ka enko na obi emma mami Atonsu Kuwait kwan just take me back there the video na yi sisi yi Atonsu Kuwait na amapa ras lawa huma it cast be say you can say 1 3 4 wait yeah we are track here and over back yes kofi kana utimi kan we dosun kofi o kaya utimi kan wi e kwa na akwa na a block esi anase o say kofi from Atonsu Ekono o so mugu kwan ko si Kuwait ano ho na from Atonsu to Kuwait on almost stop ano mko ana say sa kwan na otimi wuram ko si kasi boast ne ade no e ho na otimi wuram ko si na kofi sa kwan we say na yehu no e ba bi omugu kwan ko si ye no e na ma kwan na yesa no na kofi e ye serious ma men ko bright ho hello bright yes sir tambe na sa blockage e ba ye wo kwa mu yi Pacho anopaya o. Enti anopaya ka sere motimi ayi afiri ho. Omuguso amrante ni bi atu omo ho acha. Ebi pia ball aka, ebi pia bobo ya so bolla. Ani ade amade ekoso ho no. E container bi kura ni na nyame adawro ma. Kwa ketu e bi da. Ba no so kura amrante na ho no so so omo ntia se ma obi amfa ka anya dai. Emfa ho ni ade. Enti na ama wantu ni ade no aba ho papa nti ya besre askwa municipal mpanyifo se omomoden na omomlante na omompegre dabi se de because o share the situation na ekoso ho na ama ho na choki na eye baller na omode ko no I think same sector bi be say na omuyi baller na di ku kwanum ti ama baller ni tim kwanum ti ama ekwan no aka ba bi kakra bi na esuo no so toye no esuo no so asa ta ho num ti wana ye atete ankasa nti ama traffic esie bi se de wo heavy emfonyini no so e wo so no aloko na tijo ba ko bi so eno so aloko nti bola ka abobo ya ba ko bi ndie mlante no bo modern epia firi ho no wo be video na wo sa abobo ya ba ko bi e se ka na ntem ho ai nti chese mi bo from enra nyana te sa na no pay na yehu sa de enna se na ebobo ba kakra ba enna ne de na emblock se ba ene ne de aye too much ni nia empayfo anse ne so ma amwa because wo share Atonsu Kuwait wona na problem ho ye beto abanu mu wona independent candidate ebe mu na ma askwaye ho no ena ma ye sompa hema ma me ba jina ba bia track ni sia atacha na ahuna ye se yi no masa se wu ade abe akwa se school fo mpampa no hu ankasa hey o jina ho amini ya ye mi bo o mo afiri ho eba krom no so o ma mfa sa kwan no so o be fa hinfa masa akwa bia no je sa o sa be fa askwa na askwa no ayi o be fa Atonsu na Atonsu se o so ma ye no one way enti kai na bi free ja che plan so konta se ni ade ne bebre wure mu ho se de be ya o mun ko di Atonsu traffic no so ma krofo mo ko adwuma ni ade ne endile ni ntino bebre wure mu ho no se de be ya ke ho no ye short road nanka wa be TSC Bruway nanka ekwan ne dem na se ka obi akọ nyuma so na me nia ye koso se fi ane de because one say na me ka say independent candidate ne be mu na yes I record say no na ma mama party mo dimirika ekoye Kuwait ni aplabon kwan na omugu so no edi se ko omugu so no na o se ko mo he na ko mo toa so edi be si unse boss one ba bia ye fu enu fre no wo mo gu ho na akosi den si ho kakra no sa ensuo no so ho no ene ba bia o ma ye filling station na o ma o mo tu mu na nsan na afi na o mo say innovation ho na o pese o mo say bi no sa si ho kakra tu kahuro janse ho na e ho na kreti sa problem we ni nyina because ho na ya amana ene o ma say yibo abobo ye bo esaya because me no ninia Ghana no e kwa be fa so aka o ma ni be nye sika no ye hunu because ye mpan fuyi ona bo akwani asa ne mpan fo mo nka mom taili ho no mo ma cameras no so ho sɛde ebe ya so bi hwe bola gu na camera ne kaptana wo ho ananka ya becho ya do kokɔto aye ni wa asɛm na nka ma be 5 years tanka wo kɔ na sha wo nua bi so de bola ekɔ na ne car ne sɛ ya wonyi bola no famu enti chasa wo mo esesa bola ne ade do mo du haro ma hwe de agu o o masa na bobo ya ne nya se kwanum se kukuro
ball and waste means you be fast to be obey ball and go anajo na we pia na bobo ya na dia ko fitting shop amo ma ya ama na dia obe faso and the problem I have nyina ne say abobo ya afo no kwa wɔn no so tu wira gu kwa nim ti be wɔn ko kura no ma fie wira nyina na gu kwa mu minia enye bete kumase ye ni zesufu because the kumase wo eniema kese wodwene ho a wa hwe a obebo dam because wodwene ho a wo hu ni say ye ni leader bia because me hu ni say wo leader wo hwe kumase so set de first ye na wa kwasi ageman mo set de kese wo kura usro ene bi ni ho na ahojo run about obi abobo ya afo etimi du onu ahwie bola no de egu o ya wa cameras abobo ba bia wo bobo le akwa wo chere bie no wa the speed no wa bie ne ton onu no na ewira ne fante egu kwa ni na fa egu so abobo ya afo yi kwa o na Maskwa police station animu o se wo mo de net ekata so ya prosifo nyina egu ha o mo nye sa de we ene wo mo chese eniema chese enfa impuntu obi ama no wo mo di akire ane trotro ne yachi wo ma so abobo ya afo yi kwa kai si kwa yin kata so enti e be sra so commanders ne ade no mo hwe no mo cheke ta ade no ma ye because aban ne yes do be yes de kura na se sa ne ma we nyina sa de fin egu abonten a e de afa so na o man ne ebenya da bia na o man ne se kwa akire yes ye wo mpanyimfo a yeyiyi wo ma se o so wo mo hwe sa ne ma we nyina so wo mo nye ye wo sanitation ho ahwan any idea you two omoka ye say o man sika waste enso o mo nya say adwuma no ma o man e na o man mu aye poto kuma se aye fin kan minia ye besre o mo hwe na mpayifo no wona bo akwani asa adwuma o fa ne nansi fom na wona ne mrantie no o mo hwe no o mo kotu ho na mo se sia na eti abobo ya afọ na hwehwe wira ndi egu poso sa no ajefo join oh come on yeah omo na kutukutu kwa mo na de omo eye minia mame fa unsia na sokọ ma afọ so esu obolo ohun ade aba ko American se wo mamu na obia fili se obetima ye de opẹ na mra no ene ninu afa no ho adi kwa he abobo ya afọ yi omo tibi start on se